Jadi kali ini Omega Tour and Travel juga akan membersamai rombongan dari KPK Manunggalarjo menuju ke Sarangan. Gimana keseruannya? Ikutin terus trip dari rombongan KPK Manunggalarjo bersama Omega Tour and Travel Excellent. That no one else could see. You saved me when I was lost. Feels so good to be alive. Just you and me tonight. Don't wake me up from this high. What a beautiful life. I heard your heart call mine. And then all the stars aligned. So wake me up from this high. What a beautiful spread through me like a wild flame. I feel it in my veins. I'll never ever be the same. I'll never be the same. Cheers to the things when you get can't buy what I feel inside. This thing I can't deny. Our pretty little paradise. It feels so good to be alive. Just you and me tonight. Don't wake me up from this high. What a beautiful life. I heard your heart call mine. And then all the stars aligned. Don't wake me up from this high. What a beautiful life. Alhamdulillah, terima kasih semua sudah dilayani dengan hati-hati dan anak-anaknya yang cakep-cakep serba sabar sekali. Yang tinggalan ditunggu, yang hilang dicari, yang belum mau bagian minum digoleki. Wah, pokoknya alhamdulillah layanan untuk saat ini kami sangat puas. Sampaikan kepada juragan bahwa kita teman karena tadi makan ya malam ini loh, waduh luar biasa. Kok ya, anu ya seperti di rumah ya, jangan luwe, seng-seng lumayan. Ayo. Pelayanan yang sangat luar biasa ini kami akan kita ketemu lagi di tahun yang And then all the stars aligned. Don't wake me